Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ad-du'a athna'a ibadatin makhsusah. Suatigen so kapamang ni si iku masa adikang gelubga sagyang kutua mga simba pangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Agi kata tendu ad mangurip Allah subhanahu wa ta'ala mga simba si iku Allah subhanahu wa ta'ala asagyang kutua masa adingon di kang gelubka na adna oras adingon di kapakapamang ni si iku Allah subhanahu wa ta'ala api pero agama Islam tatarimanon wallahu subhanahu wa ta'ala agyang kutua pangningka mangurip Allah subhanahu wa ta'ala sa gino mani kebegantan sa bendingan mangurip Allah baganeron mangurip Allah subhanahu wa ta'ala sa agyang kutua mga simba igira dinga-dinggil bagan na di ka undi makapamang ni si Allah subhanahu wa ta'ala tatarimanon pun Allah subhanahu wa ta'ala agyang kutua pang ni nagyang kutua suatigian so disimbayang si ku masa kasosojudien maana si ku kasosojud si ku sambayang mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Miatiru Nabi sallallahu alaihi wasallam atigian na aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid. Aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih huwa sajid wa huwa sajid fa akthiru ad-du'a. Tigu Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat tigian na masa pagkabalo ayat tigian so oripan atanto ko maranisi ko kadnanian nagyan ko to tigian na masa kaso sojudian fa akthiru ad-du'a napakandakla ni watigian so dinyo di kapamang ni si ko masa kaso sojudiu mangurip Allah subhanahu wa ta'ala maana agyan ko to di simbayang nagyan ko to masa kapsujudian nagyan ko to kasosojudian na tatarimanon wallahu subhanahu wa ta'ala so pang ni nagyan ko to pani masa atanto ka apupakaranay si ko Allah subhanahu wa ta'ala giyan ni pada simba adna orason kapakapamang ni si ko Allah subhanahu wa ta'ala atanto runa mala agyan ko to katatarima wallahu subhanahu wa ta'ala ko pang ningka ikadua mangurip Allah Natigian na al-musalli ba'da taslim min salatil faridah. So atigian so disimbayang orian atigian o kaya paka silamian si kusambayang faradu. Igira mi simbayang ka sa faradu subuh antaka luhur asar uri na maghrib uri na aisha na orian o kaya paka silam karo kaya paka pasad ka simbayang nagyang kutod na kaya paka pasad ka simbayang na tatarimaan ro wallahu subhanahu wa ta'ala agyang kutua pangningka. Iniisya ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uli na Peter natigin na qila ya Rasulullah. Hey Rasulullah. Ad-du'a asma'. Ito natigin ni pang niya mas malagyang kutua kapumakin gaon. Na Peter Nabi sallallahu alaihi wasallam natigin na qal jawfa al-layli al-akhir wa dubur as-salawatil maktubah. Tiga na pang ni mas malagi ang kutuwa kapamagin ko wallah o di nakatatari mo wallah subhanahu wa ta'ala naswatigian so pang ni si iko sulatiyan no kagagawi o di na muri ko kagagawi dito so gagagawi mangurip Allah subhanahu wa ta'ala muri ko kagagawi ikatlo bagi muri si ko kagagawi mangurip Allah subhanahu wa ta'ala nagu oriam natigu Nabi sallallahu alaihi wasallam o mga sambayang mga faradu oriam natigian sumnatigian so pang ni o orian o mga sambayang faradu mangurip Allah subhanahu wa ta'ala ina ni pada ikadua simba adna dingon di kapamang ni si Allah tatarimanon wallahu subhanahu wa ta'ala agyang kutua pangningka. Ikatlo mangurip Allah na suatigian so di mamuasa ko oras adinyan di kapuasa. Peter Nabi sallallahu alaihi wasallam salasatun la turaddu da'watuhum. Dalawa tiga ang kaklase ang mga tao di kesangka o di na
da apa karon sa gyang kutuwa panganiran maana atatarima na gyang kutuwa panganiran na paganeron na al-imam al-adil swati gyan so imam o dinadato amontul. Ikadua na wasaim hatta yuftir na swati gyan so di mamuasa tama na tigyan sa makatenggas si kumasa niya ni kapamuasa maana gyang kutuwa di mamuasa na si kumasa niya ni kapamuasa natatarima anon so pangininihan taman sa makatenggas mga urip Allah makalapis. Ikatlo wa da'watul madlum swati gyan so pang ni umiyalalim mga urip Allah subhanahu wa ta'ala. Ay kapat mga urip Allah nagyang kutuwa da al-hajj wal mu'tamir swati gyan so limna haji uli na di magumrah. Mayalo yung Nabi sallallahu alaihi wasallam pitirian al-ghazi fi sabilillah wal hajj wal mu'tamir wafdullah da'ahum fa ajabuhu wa sa'aluhu fa a'tahum. Tiyo Nabi sallallahu alaihi wasallam swati gyan so di makiprang sa lalan sa ikwallah di makitidiwa sa lalan sa ikwallah di jihad nagwati gyan so di manay haji nagusto di magumrah na wafdullah mga sugu Allah subhanahu wa ta'ala mga bisita Allah subhanahu wa ta'ala mga tawa mga ranasik Allah subhanahu wa ta'ala da'ahum inimita siran wallah faajabuhu na simbugiran nagyang kutuwa kaimbita giran wallah subhanahu wa ta'ala sa gyang kutuwa mga galubog wasa'aluhu na miyamang nisiran sa ikwallah fa'a'tahum na inibigay kiran wallah subhanahu wa ta'ala sa pangniran. Yan mga urip Allah subhanahu wa ta'ala. Ikapat ay kalima na al-mujahidu fi sabilillah swati gyan subdin jihad sa lalan sa ikwallah subhanahu wa ta'ala. Ayat na karinon nagyang kutuwa haditha inalayo Nabi sallallahu alaihi wasallam gyang kutuwa muriya hadith abiyalitan inalitano abitiru Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ghazi fi sabilillah wal hajj wal mu'tamir wafdullah so tigyan so di makitidawa sa dalan sa ikwallah nagusto di na haji nagusto di magumrah na wafdullah maana yung kutuwa mga bisita wallah subhanahu wa ta'ala da'ahum inimbita siran wallah sagyang kutuwa mga galubag fa ajabuhu na tiyari mayroon nagyang kutuwa kaimbita kiran wallah subhanahu wa ta'ala sa'aluhu wa sa'aluhu na miyamang nisiran si Allah fa'a'tahum na inibigay kiran Allah subhanahu wa ta'ala agyan kutuha pangniran maurip Allah subhanahu wa ta'ala. Gina ni mga simba maurip Allah di kaun di makapamangni sa tatarima anon Allah subhanahu wa ta'ala agyan kutuha pangninga paganeron no na so masa akasusujud si kusambayang ikadua nagyang kutuwa oriano kaya pakasilam ka o mga sambayang faradu mahurip Allah subhanahu wa ta'ala. Ikatlo nagyang kutuwa oras adi nga di kapamosa so di mamosa siko oras adi nga di kapamosa ay ikapat nagyang kutuwa di manay haji naku di magumrah ay kalima nagyang kutuwa di jihad mahurip Allah subhanahu wa ta'ala di magiperan sa lalan siko Allah subhanahu wa ta'ala. Kita nukman tabi sa diyan ka kan gani ko sara ko sa assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.